Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat misteri dimanapun kamu berada. Orangnya long ini pesampo salam kepada kakanda Bang Imran Pase. Nyan Bang Imran Pase. Poh bapak drone Bang Imran. Ternyata napa pada drone tayang balu Bang Imran. Kiban nane ringan Bang Imran Pase drone. Ya, nayang tayang balu menan Bang Imran. Maka dalam videonya Long ingin sampaikan salam rekan-rekan kepada Bang Imran Pase. Gepegah liurungnya Bang Imran Pase kok tiba-tiba kamu nadak viral bak itu. Bang Imran Pase tiba-tiba ka terkenal. Ya amban. Gedayang bak Long. Punan duri ro ni Bang Imran Pase. Long jawab Long duri menan-menan. Long duri tak nanasid. Hana Long duri kunci tapi pernah jeb kopi. Sabah warung, pernah ajak kopi sabah meja, pernah pegah-pegah haba, pernah bercanda-canda. Yang kemudian Bang Imran. Okey, salam mameh ke drone Bang Imran Pase ni tolong jawab sihat salam-salam urungnya ni tolong puturi drone siga. Urungnya gelake rekan-rekan ngon-ngon yang hina gelake wak drone ni giu pegot video ad tabah untuk perkenalan Tungku Imran Pase menyaji kan ya. Menyenawate menyena kesempatan tu Bak Tungku Imran Pase, Bak Bang Imran Pase tolong perkenalkan diri ni silapih. Inilah sebenarnya sosok Imran Pase. Aleh pakan ramai uru yang penasaran hai Bang Imran Pase tua ke. Nyopi selamat raya Bang Imran. Selamat raya tayang kalau merempok insyaallah merempok nanti akan kita bicarakan lom menyangkut dengan para fan drone ni. Ternyata fan drone kana di mana-mana. Dumpat kana fan drone ni. Petro babak lung kayak tayang punan dri Bang Imran Pase. Alhamdulillah lung pegah lung dri. Yang keban hai Bang Imran Pase. Alhamdulillah syid ngon-ngon kai sapa ro ni. Dan mudah-mudahan untuk na session na pegat session perkenalan drone ni mungkin na ngon-ngon yang dalam duri. Tapi kan ramai tak cik urung yang kamu teringan drone ni mungkin nacit yang pada drone yang dalam duri. Tapi bukan hanya yang mak drone langsung ku puyat yang mak lung. Ya mungkin karena yang tayangnya adalah rekan-rekan lung. Yang tayangnya rekan-rekan lung dan teringan Tungku Imran Pase. InsyaAllah lung deri cuman hanya lung toh rinci yang lung toh detail kiban koknya ni apa tayang mak drone ke. Untuk itu untuk nyan oleh karena nyan ke Tungku Imran Pase di saat nak kesempatan tu tolong sapa kembali rekan-rekan yang kagetanya siapa sebenarnya Bang Imran Pase. Selamat Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Walaupun katelat tapi mantang dalam bulan Raya yang belum Syawal. Semoga kitanya Bang Imran Pase bagah merempok, bagah tajik kopi pancung lom tikang gelas tapo. Tetap semangat. Ya, memang Bang Imran Pase ka jaring na di seputaran Luxmoy. Patah ka Bang Imran Pase. Pu di Kurkuah. Pu di seputaran Semenanjung Aceh Utara lain patah ka drone. Ka jaring tak kalian Bang Imran Pase. Okey, assalamualaikum Bang Imran Pase. Enak matang sapa lon tuang ke drone ni. Salam dari kamu Bandung-Bandung. Salam berbahagia, berjroh, bersehat drone ni. Dalam lindungan sabi, beri kesehatan oleh Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala geron sabi. Harapan ngon-ngon yang kenyan ini turi drone so Imran Pase. Siapa Imran Pase sebenarnya? Salam Tungku Imran.